Hi, namamukela nakambe ka Master Songa Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi Dr. Joe Shirimani loko va hemberiwa ka YouTube. So previously tanihileswi mi nga swi vona a ni endle video laha JP the Caterpillar a kombisini ku ri i ta va a ri karhi a tirha na Dr. Joe Shirimani ka risimu ra Ximilana. Then a tlhatsela ka Woza December. Then from there yin'wana ya ti-colleague ta mina yi fike yi endla video laha vulavula ra yona swi kombe na ku yi vula ku already risimu leriya ro humini leri JP the Caterpillar nga feature Dr. Joe Shirimani. So I was like, huh? Nga ku endla kayo. So ni zama ku search mina kwala ka YouTube. Loko ni searcha ni fike ni tsala ku JP the Caterpillar featuring Dr. Joe Shirimani. Ni fike ni hlamala nhlangano risimu leriwa la ni ka channel leyi Xitsonga Music Dynamic Analysis. Rona ni ri present risimu na ku vona ku nga ku endleka yini. So swi fike swi ni hlamarisa because risimu leri already under uploading ka channel ya mina khale no vuya ni ri susa hi timhaka ta swin'wana na swin'wana because mina ni promote beef and promote tinsimu ta so mavona swi ni hlamarisini because risimu leriwa hi leriya ra technology hi leriya ra JP the Caterpillar featuring Mapele ra technology risimu leriwa na short clip already yi ri ko ka channel tanihileswi mi swi vona ku yaleyo short clip mavona yaleyi nga ku tlangeni kambe already ni yi cherini so vito ra yona a ku ri JP the Caterpillar featuring Mapele i technology laha nga chama mbawulela ku changa Dr. Joe Shirimani so na risimu leri a ri kona lava va landzela ku chana va swi tiva ku a ri kona no vuya ni ri susa because a ku nga ri beef so a mi kuma ku se ni lose out the root of the channel leswi nga endla ku channel yi kula timhaka ta beef so no vuya ni ri susa hi mhaka ku risimu leri a hi ra beef loko a ku ra beef i nge ri sele ku fana ra Mapele leri a ri nga kona kwale ra beef ni tani ri veke ri nga leki na rona ra president ri kona because i beef mavona so na matsalelo ya kona loko mo cheka kahle leswi swa tikomba ku munhu loyi a ri kume through channel ya mina because i hlatsela ku background song by JP the Caterpillar featuring Mapele and Mambawulele and leswi ni tsarisaka swona sweswo lomu kuma ku risimu ri koka channel na link lava nga khala va kha vona channel va swi tiva ku na kota ku va ni link ka risimu a henhla ni tsala no background song ni vula ku i background song leyi nga ka risimu ra ka video ya mina mavona so leyi i deception risimu leri a ri change Dr. Joe Shirimani na quality mayitwa ku hayi man Dr. Joe Shirimani yi nge endli so mavona yana so i deception swi tiveni sweswo ni no vona ku already se ri ina video leyi trending ngopfu laha a swi nga ha koteki ku a ngo habye loko a cinca kunene because hamba ni n'wi byela vanhu vo tala se va deceive-ekini so a ni boheka ku va ni tirhisa power ya channel ya mina because yi kulukumba ku hi kota ku va hi lunghisa xihoxo lexi nga endleka loko ra mi nga za mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.